Snacks now. Wakuma kangaka. Usenda bantu. Hayi. Ngizawusaboshwa. Bese sinyathela njani? Ho. Siyathela. Angeke. Ngizawusaboshwa ke la. Ngoba mjebu ngala ufile. Mjebu bangongwana. Mama. Uyamati imvelo na umama. Amade bekahamba athi ngathi uyalona so. Uthi kangiboni. Kamati. Nesikhi. Nesikhi. Mati mjebu. Wena mjebu awumali. Fani. Yini lena manje? Ngopela birthday yakho? Bobani? Unde leso? Ulelu nje?
Yaba ngakakangijusi vele. Ngingamsuka ngayo kuphike esibayeni. Lona. Ngiyabonga nona basokhopha ku. Awona phela ngizolona. Sasa ile papo wale ni mpata chama wale. Yey. Ohlala. Una mapenzi ndio hapo ndio sala huko. Mina ngena ngani? Hey, Tiko wezulu. Mara indzaba so. Uyambona la uhasukile la. Ngaphenga mama. Langa yes, la strong. Afika hlala la. Kanti wena ufike nini? Hayi. Bebacela ngaphandle. Angamboni. Ajili yako ni kamba yini? Wala bita kuzi. Okay, Maria Peña. Maria Pinita. Very good. We go. Inhlaba Wi-Fi. Size siba ngcono nabaqala kuba lakhaya. Lelo ngithe. Ngeke ngakula ukuthi. Akakai. Awulethi batata amephavini. Umbila ulapha efridge ngathi umbila wo sayilawe. Yilo yibatho ku. Kona mbile fridge ufana ngoba uthethe wa
Papa, just your foot. Uthi kunemuntu ebhathini. Wathi ebhathini, imali uyikamele imali. Yonke le nto le. Usikamele behlelekile. Awona amabhodlela kanjalo. Then yonke into le phansi. Ba? Nikele nomake lo lapha la insamba. Bo. Ukele laba bayimikisi. Bo. Ya insamba yale mpoti. Nomake la ngesikele. Ebe lapho abatamanyisa ngikhathi manje basa. Yeah.
Letha la ngiyot. Ambe faka umbile lapha. Ufaka umbile lapha. Hawu to hawu letha la mfana. Lo mlilo ngishilo mina ngathi lo mlilo lo engazacishe ufaka ekhona ebusuku bengivuka futhi ngikuthola kakhulu Eh? Kode eh? Ah. Bika sabuye ngala. Singene ku. Azazi ungene phela. Kode le kope kon. Mfana, kuqule lo mbila wakho. Mfana, kuqule lo mbila wakho kuqule. Nangwe lapha. Mawubona ukuthi uyashawe kuqule. Nongathi kosi utafundisa ngibani kosi.